Skechers. Tanaw ta silang kuan. Lightweight. Gaan kayong Skechers, oh. Presyo ane, pila na presyo ane. Na 299 na sila 30% discount. There is a center point. Kasi white. Skechers lightweight. %, 299. Mas like 30% na discount. Sa man. Blue. Skechers 299. Sumuoning Skechers diri tanan. Sa to panas like ano do ka buok 499. Mas lang mga items nga 2 pairs for 499. Ano siya? How much? 332. Gaano eh. So guys, sa ganahan nga mo ari lang mo sa center point kaya nasa 30% na discount. Goran. So mo ni ang Goran nila, Goran. How much? 340. 340. Sorry. Ay, kamu naman, madam. So nasa sila 299 lightweight. Yan eh. $299 set. $345. Skechers. Kaan. Ano pa sila bago nila? $299. Skechers ultra light. Semua nak Skechers. Damn. 329. Adidas. So sa pamilain nasa Adidas dire. Walang Adidas. Price is nila $299. No, so it's like lain na color.
may sapatosa Adidas murag pariharan sila comfort run 299 tanan. Di ay kailan like price nasa 329 kanis 329 Grand Court base. Ano? Saan kayo? Pang basketball? 329. Kani, nice na. Ni? Duramol SL Adidas. $329. Pilain.